jewe umuntu ndamukije abayiteganyirije Karitasi ngenda n'ibintu bijanye n'ibiryo Tata ngo bimeze gute? turavuga ikindi atari ibiryo Dufite inzara. Ukeneye ibiryo. David inyota Yawe yahimyota zireke. ibiryo ngo tugende kera twakoranaga ibiraka uyu banarashonaga dabarashonaga Yaturangira akazi. waturangira kandi karimo ibiryo hari umuzungu ngushaka abakozi ariko bashoboye ariko ndazi icyongereza kuvuga n'icyongereza uranyobewera sitwirwa ibyo dahari ngombwa ariko umwana ashaka abakozi bashoboye rero ma yewe narize yewe ndakuze turiya yaririmbaga n'indirimbo y'icyongereza yesa n'ibitanzwe mu kinyarwanda arabisoma gukora nyine mani murakamenya mwe mugeze yose ajya icyongereza ko tukana tunarajya Turajya ibiryo. tugende ndaga mu bibere anje ngendaga mu ariko rero kwemuretse jewe reka nsubize no bage mu rugo ndabasangayo Nda kibazo. aba bahungu urabazi ndasanga babiriye to batare kakabike uyu siko dukoranaga yo najya kura kuri telefone bari bimaze ariko wihuta tugiye kucyo muhagaze aha rero ni kumureba atawumuzungu Urano we muzungu. umva umubwire ko Ubirenge inzara iratwishe. muhagaze aha rero mubwire ko ari mwe mwaje umubwire ariko deko mbwire morning sir where is abakozi baje abakozi where is abakozi abakozi warizi baje warizi abakozi where is food I can hear you food money of food money where is food food my nibalizane my balizane tumegane Good morning what? Muzungu. Good morning again nibi. Morning good. It is people eat food. Good. In English. Good. Ibiryo. English. Where is food ibiryo Kubiryo ibiryo. We kungene n'amafaranga mugiye. where is money is food Naje mubwire ko ndagikiringira. Money the food in English. Mbwira amafaranga ndagamba mbibiryo. money where is money no it is food It is mbabuleba Colombia. food where is money no Not. Mubwire amadolari. Dukeneye kura amadolari oyerata uyibwemureke ibiryo where is food It is not Ethiopia. Ethiopia money. naravuze mumbanze muzana amafaranga yo kuyandikisha Angahe? it is money How much is desa? buri wese arabazanye desa Je naba ngo telefone. biceri 200 Naje gutanga mingwate. utagafite atahe kwaje Ngo batuguha amatelefone za. What? Amatelefone. Ingwate. what is food what is food it is what ingwate y'amatelefone ugana amatelefone nagawe ngo wazi it is food Yes. Ingwate uduhe ibiryo.
gatatu. Sili what it is Gatatu. in English. Gatatu. ari kuvuga ngo nda bindi biceri byo mufite ngo mube mubizanye hariho akazi karaboneka Bwira gaga amafaranga. Dora amatelefone. Amafaranga muzungu. What? Amafaranga agatsimbuye amatelefone. What? La food. Big food. aravuze ejo muzaza muzamanza mujye muhage Tuzakanda umuceri. Tuzabigeza Tuzawukanda. Bwira umuceri. Nakugenda. ngo mugende noneho ejo nimuza muzajya muhage Ngo uzambikire njeni. Umuceri mu shashi. nimuza bizaba bihari Sawa. Sawa. It is. Yes. Wanyu bageze nigize nk'umuzungu. Ewa, turayariye Nigize mwana. nk'umuzungu. Wewe ndagaza. Turayariye umunsi gurabaye. Umunsi gurabaye. Ewa. Amatelefone. Hano hari muri 10 na bingahe? Nigize nk'umuzungu. Cyumweru kira. Akamarinete kararikoze. Ewa, datari kwete. Ubwo sibigeye biri kuvuga ngo ikibizi ngajo bizana kandi umuceri. Ubwo sibiri kubona ndi umuzungu mwa. Kwicomokere mani. Dusubire. Kugende mani. Ariko aho mbere yo kugenda Turagabana utera urafata iyi. ndaguhaho n'amatusha 3. Aya ta. Ariko tunyuze hano dushobora guhita tubigeraho bigahita bituvumbura. Ahubwo dusubireyo tunyuriyo twanyuze. Ejo bizatubura tuzigira kuryosha ku Gisenyi. Tumanze tugabane uwo barahura barabimwaka nuko nakazi. Yoko ndafata yino. Fatiyi aho yazabikoresha zabivuga nejo Wapi. zabivuga nejo. Bereza na Aya Rambereza kava n'amatusha abiri. nakubwiye injavuze ibintu byinshi urukona njewe nari nigize nk'umuzungu neza. Sinjye wari uri kuja kuzanira abakozi urambereza kava umbereze n'amatusha 3. Mbese imwa reka Ni babana. Nikuite mpaka no matushe. Telefone yanjye njyewe bakayije mane mbakajije. Gukanda umuceri no kuvuga umuzungu cyo kuvuga ngo gukanda umuceri no Kanda ngo muceri si nibi. Narabigenze nuko Oya birabyo. Gisenyi bana. ariko njyewe mufashe umuceri muzungu bwavuga. Mbese ndaco Ejo nitakubona bizagenda. mbese ndaco ndimufashe no kava ngo yereke mbese. Muzana nago Uretse matusha. manze mbike ubuzigo bw'abandi ko nawe natiye kugira bagire ndi umuzungu kandi ndariye. Ndabufasha n'amarinete. Ako niko gatsimbuye amatushe iyo byorangirira. Aya mwa bereza nago matusha. Ubwo ni kuzi. Ni ubuzima cyo ndoroshe. Kona gwana. Aha. Rambereza rero. Rambereza turambereza. Ye? Rambereza. Urabizi ni wowe biteye. Sinjye ubikwata. Ni wowe biteye kwa. Ni wowe biteye. Nagusabye amatusha 3 Ni wowe kandi. biteye tugenda Nagusabye amatusha 3 kandi. ndakibazo cyo dufite. Iyo umbereza na boyakirisi ikagenda nawe ndo turabikora. Banaza no kwinywera n'inzoga none urabyemeye kugenda umwana w'imbwa. Oya urebye mwana kandi. Umwana w'imbwa. sha ahubwo ndasanga batashe karaka kabonye utwana twa kugudaguranara ye reka naje niruka ndasanga bingoze hoda